Saan ka apulos nga inalilaw? Ang sipod ta ay ayatong ka. Tumukno sa dilangit kiragsak ko'y tidanang. Tanatong palmutlang ta arapaap ko. Ti amok, kat agkatang-katang aklatan iti kasipngetan. Tuwata amang siray iti anaraar tinamnama. Anaraar tinamnama. Nakailagaan, dagiti na duma-duma apakasaritaan tibiyag. Anakay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Papagayam, tarabayen, titunggal paset, ti pakasaritaan anapauluan. Anaraar tinamnama. Manipod iti Triple R Productions. Sagot ka na kayo ti Your Dramatips TV YouTube channel. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Anaraar tinamnama. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Your Dramatips TV YouTube channel. Ti sabali pa ay apakasaritaan arapauluan. Imon. Tampok dito'y drama tayo. Anaraar tinamnama. Andreta, nakarubot akon. Lagay. Balin konti mapan. Papanam, nakarubot ka mat. Ay, inakijeli bakit? Tayin kami aggatang karagiti kasapulan mi a materyales para ti kinontratak a mapintaan na balay. Apay nga rod anak isputing ka. Nakasapatos ka pa'y. Man ano ko mabakit? Anya ko matidakas na no naka-isputing ak nga gudong. Sukatam tapagan anay mo. Ingkala gumatang kadagiti kasapulan nyo ang materyales. Kasla kakot mapanagpasyarin iti balasang ti kinaarjud mo. Amumet talaga akastuyak no dapapanak. Kayat ko abaliwam ti kinaarjud mo. Anya nga ron ti kayat mo nga isuot ko ama panidya ili. Agore ka. Siyak ti mapan mangalay ti arwatom nga isuot mo ngagpaili. Ikatam ta sapatos mo. Di tanton ror ti pangurayak ken ka bakit? Nagbayag betan ni Marie. No apay kat nga minapasoktan na pailang ti kawas ko ngagpaili. Nakarubatak lang arudan. Ha? Adan ni tata nga may mangdagas kanyak. Hello! Imbagtan nakarubot ka. Papantan! Umula kay latan tatang. Sumaruno akton. Agmuturak tulatan nga umay. Sige misot ko lang. Sige, umunaak nga roday. Sige tatang. Imbag, kasaan ka alimugan iti tricycle? Ah? Adto yun, ti pinilik nga arwatom. Ha? T-shirt ang nakadadaan kan short pant. Dahito'y mo ti tsinelas mo. Dagitoy ti isuot ko ngagpaili. Wala. Ala, sukatamon ti pagananay mo. Nagarjod ka mo launay ngamin. Diyak kayat nga usaran da kita. Pangaasim jelo. Diyak kayat nga agapataman na. Isungag tungpal ka kumay ti kayat ko. Apay nga minadi mo kayat nga gisputing at nadapapanak. Gaputa kasla ka baro no makaisputing ka. Day talaonay ti kagurgurak. Narigatan no damang kras kang kababae. Day ta katrigat na ken katanaimon ka unay. Diyak kayat da kita nga isuot. Sige kide, mapana ko, hitili. Saan ka mapan no di mo sukatan dagiti pagananay mo? Nakarubata kon, so adi nakigawid. Kunakmet adi ka palubusan no saan adagitoy ti arwatem. Ibatam di takyat ko, di nakigawid. Inwadagnak! Mapana kon. Kunak adi ka mapan no di mo sukatan dagiti pagananay mo. Kinagat mo ti takyat ko. Nasaysaya at laengen nga apaan ka. Ngem ti mapan kay ti papanam. Akasla ka aglang-lang nga abaro. Maray, umayak man.
Kumain, nanang. Ti ammo, katawan madanon ko kada kayong agasawa. Adda kami adwa ni Jello, nanang. Adda di talikod ti balay ti asawak. Agin inom, nagsubang kami manen. Anya! Una yun, di kay lamauma, nga agap-apa. Marurudak namin unay, nanang. Nagalas ti ugali di manugang yun. Apay, anya manon ti di mo kinayat ka ni Jello. Idinto ta nagsingput mo, naggagat pay. Ti kinaarjod na alalaki ti pakasursuro nak unay, nanang. Agasin nyo, mapanlagumatang kadagiti materyales ngagtrabaho. Naka-isputing pay akas labaro. Iso aday jay, jak pinalubusan no narimar, marurudak ngamin. Ay una yun, mare. Maan-ano kumano agisputing. Kas lang arod baro, nanang, isot kasuron ko. Yamanam kit di tamo na nga estimarin ti bagina. Tauray no nabayag kayo na nagasawa, kas laglang langapay laabaro. Tarake, akong kunada. Jak kayat, nanang. Amangan no damanin agkras ken kwa na dita balasang. Apay, di mo pay la malipatan, day di sa nga ili ni Kumarim Amel ba abalasang. Nagkras idi ken kwa na. No jak la inapa day di ababae, nanang. Amangan no san kumapay ang nagawid iti lugar da. Ken amangan no naadanda iti relasyon iti asawak. Awan nga tamutan ti agras iti asawam, anak. Iso adi ka kumaunay agim-imun ken kuana. Narigatan, nanang, no siyak ti mamaysaan. Jak kayat aliputan nak ti asawak. Ngem agbalbalinen imun ka unay. Ket saan saya at dayta, anak. Tati imon, isot mangrakrak, itinapintas alin nangen dagiti agasawa. Nagalas ti ugali di anak mo, abalayan. Gapot tayo makna unay ng agbabae ti anak ka. Di nakit din pinalubusan ni Jello ngay may naggatang karagti kasapulan mi materialis. Iti kontrata na apintaan mi abalay. Binagbagaak nga road abalayan. Ngam numaminsan ka, jakmut mababalaw di anak ko no daduma. Anya, tapay akastati ko na mabalayan. Gaputa day tala agpapagwapo mga agpaiso tar aramidon ni Jello. No kasjay nga dapapanan na. Narjud alalaki akas ko na ti anak ko. Inkakaubingan nanti kasjay. Iso akaslasaan nga aglakay. Talaga natarakilat ta di anak ka. Gapu iti day ta abalayan. Jak kayat nga adamay lawan asabali alalaki iti anak mo. Iyamak ti balasang ko nga ada pa kay lawanan ni Jello asabali a babae. Tada dagiti babalasang ati amuda ket barupay laeng ni Jello. Ay, imala ngamin kanya kiti kinataraki abalayan. Kasano ko maasikatim malaan ti langana balayan. Di mumut kaing ingas. Kaslapay ket san mo aputol. Anya, nagloko kan. Apay nalaan kiti panagkita mabalayan. Kunampay mo awan na puros ti malaan kanyak di Jello no iti langa. Sikatin ang ibagay ti rayta balayan. Saan ko apakabasulan, ta si kamot laeng tinangibalikas. Hello, tatang. Nagatan nyo kadimot lamin nagiti kasapulan tayo nga gubra? Wain maraw. Imbaglakit din ta impay mo kanyak na di ikatang tayo iti materialize. Agraman listahan na iti magatang. Ta nagatang kulat ta nga oray no di kan nakaumay iti lambar. Naimon ngamin ti asawak, tatang. Sana ko na nakaumay di kalman. Apay nga pinakas di langan ti kinaimon di asawam. Agim imon iti angay. Un nga ron, tatang. Kan ti jak kayat pa'y kinkwana. Dilawon na amin na panagar-arwat ka. Kasla kayat na no agbalina ka badoy.
Lakay, asino itayon takim balay di pinturan nyo? Malay ni Manang Jema. Jay, kababayagan na nag-abroad iti lugar da. 32 years na nagsubli-subli iti employer na. Ada asawan da di ajema. Awan, ada may isang anak na. Anya? Awan asawa na, ngamada anak na. Uy, nga madumat ti kasta. Siguro ka ti sutigasat na. Napintas ka di da di ajema, lakay. Ay wala, nakapimpintas. Kasla aglang-lang ang artista ako nada. Napudaw, natayag. Talaga nga, napintas. Urayan niya ti pangkitam ken kwa na. Anya? Wan bakit? Super ganda ni Gemma. Lakay, anya nga tano ipasubkontrak mula ngun jay kontratam pintura nyo abalay. No ipasubkontrak mo, saan kan ngagbanog? Addan tulat ta kwartam. Anya? Ay, sana mabalin na bakit? Tadamot na nagiti nakasaritak at taok akadwak ngagpinta. Kadwami pa ni tatang. Un ang lakay, amangan no... Noon niya bakit? Amangan mat no ma-inlove kay ti Raja Gemma. Ta sang kay dayaw mo na pintas. Ha? Kun day ta kinatarakim lakay. Amangan mat no mat nagtutirik na anakin ka. Ay, narigatan no kasta ti mapasamak. At day ta ka man na kunak. Apay, awan na pulos ti panagtalak mo kanyak. Lakay, adda pagsasao. Nga oray na ata akayo, sumgad no madarang iti apoy. Saan ka basta masulisog bakit? Si kalang ti ay-ayatek, ingat tong palbiyag. Isa, pagkalmam ko malang tapanunod mo. Anyati ko ng jelo. Insingasing ti asawam ngay pasubkontrak mo ti kinontratam nga obrahan tayo. Muna tang. Ngam sana ngay manugot. Ay arason, akayat ti asawam nga ipasubkontrak mo ti kontratam. Dapo iti kinasilosa na sinaludsod na ngamin no napintas ni Manang Gemma nga agpatpatrabaho. Kat kunak super ganda. Naibagak pa single parent. Kat daya, kunana mo tayo na nasaysayat ka nung ipasubkontrak kulangan. Ay na yan jay asawam. No sumro ti imon na. Awan na saya at pa nagpampanunot na. Wan nga tata. Isa masurunak matkan kuha na no tagduma. Ngam amuna. Saan ka nga agawid inton aldaw ijibalayaw. Ta pakanin na tayo kat nga raw ni Gemma. Dahi tangarong tinalipatak na imbaga ken kuha na itay bigat tatang. Ay, baya mo na no, di mo na ibaga. Una, ngam sigurado nga or-orayin at tulakid di amapan mangal daw igibalay. Bayam latta. Alangan agawid kanto amapan mangal daw igibalay yaw. E dinto tanapan imuraga itay ni Gemma iti karnet baka si datayaw. Alas 12:30. Ngam di matla sumangputan nga may mangal daw ti asawak. Maray, nakapudpudot. Ngam apay nga daka dito arubayan niyaw. Kasla dapas pasungadam. Talaga nga dapas pasungadak nanang. Siyak ka day, ti paspasungadam. Among ka di nga umayak. Saan na da kayo nanang? Asino nga rod? Ni Jero nga sawak Tani, agalaunan. Awan mutlaangan nga may mangal daw. Ay so, saan asumangput nga may mangal daw dito'y balayo anak. Tana istorya kanyak idi na balayan apakanon kanu ida ni Gemma. Anya, naglukon. Sana mabalin nanang. Inak ayaban ti asawak. Kat dito'y balay ang mangal daw. Anya, ay sus, agbanbanog kalaang iti awan kaskan na nuing kayaban ti asawa. Tauray mapan mo ayaban. Sigurado, analpas daitan anangal daw. Talaga nakasaysaya at una ni Manang Gemma nga agpatrabaho tatang. Tauray santo nga imbagbaga, paginanaan tayo ti arak. Gimatang. Wen baraw. Kan naimas pati ginatang na apulutan tayo. Sige kadwa, tumagay kayo. Ngaminton may boss to'y linaon ti bote. Agawid tayo to kumaamin na rin. Awan tiyagbat-bati amang durog ka ni Manang Gemma nga agpala pa itinayon to'y ginatang nangarak ha. Tanay,
Nakababay no kasta ti maaramid. Lumlumnukan jay init. Ngam awan pa ni Jello. Sumangpet laeng apaek. Ha? Isun di nakamotorsiklo si Mangpet. Sabtek. Bakit? Kay iliw nagsaunay, sinabar nakpay di karbayan. Apay ngay takalangan si Mangpet. Ay kwa, nagpainom kami ni Manang Dema, isa naladawa kasi mangpait bakit? Nagbabanding kami karagit ti tao. Ngata? Nini, pero aramida mo, say-o nakmat. Gapot amangan no agul-ulbud ka. Amangan no saan nga arak ti sinangom. Kaskunam. Anya ko mga ron. Amangan no day jacket din at jema ti sinangom kat tila inararami John. Naglain ka mo nga agatap, bakit? Sana po nureta. Nala, mamati akon kan ka. Saan ka nga agat babae? No di ka talaga nga agat arak ka. Ngam inak tulat tagdamag kinitatang. Taamangan no palusot mula ang tikungkunam apa na ginumyo ti arak. Ngam sa bali at talaga ti inararamid yo. Awan milagraw ngar aramidan di asawa mi ti pagtrabahuan may balasang kao. Tanwad daman, siyak ti umuna amang tubngar ken kuana. Agyaman tatang. Ti kinalaing mo nga agimon ken agatap ti sana nasaya at iti asawam. Isumat ti mang sabsabidong iti panunot mo. Di mo madlaw aya nga agkutkotong kan. Gapu iti kapapanunot mo iti dakes iti asawam no awan iti sibay mo. Mabutengak lang amin tatang. Amangan no masulisog ti asawa kiti sabali a babae. Kat isunton ti pangisinaan na kanyak. Agtalag kay ti asawam. Sana amaramay di manglipot ken ka. Una, ngamadda pagsasao tatang. At tinaata akayo kat sumgudlat tano may darang iti apoy. Iti aramidam. Kasla si kamot lang ti mangisungsungro iti asawa iti kunkunam nga apoy. Di mo ka di mapanunot. Nga ada makapanunot di asawam nga agaramid iti saan arumbang. No kanayon nga agimimon ka. Tatang. Nay, kayat ada tatag sinong bat ngagkatugangan ha, maray. Isa nasaysayat sa agawid kan. Taamangan no makasarita akpay iti pagluksawam. Masurunak mo't iti katuganga. Tunggal agsarita kami, sirmunan na. Darasag timag na. Amangan no jak maabutan ni Jello ama pa nagtrabaho. Sa bagay, di pa'y nakasukat itay ni tatang. Kun nasapa pa'y mo't. Alas 11 ti sirrek da iti trabaho. Ay, dumagasak man gayam iti store dalitang. Gumatangak iti sidaagton aldaw. Ha? Ni mo't Jello, da dyan nakatakder iti tiyang ginilitang. Kat, ada kasarsarita na babae. Ni, naging napirda pa, sada naging nisumadwa. Ay, madiday to yan. Babae lakit di asawak da jay. Pumito takman iti bato. Kat barsa kat dayjay a babae iti asidag ko. Pumito tak. Barsa kun. Ni Jello tinapunta akit. Napunta akit ipispis na. Natalimudaw mo tan. Nadalabit iti daga. Tasawak. Jello, saan ka matay asawak? Jaking gagara, ti panang barsak ko kan ka. Ay, ayatan ka unay. Pang-asim, tadi nagpanawan. Daytoya, di magbagakin ka balasang ka. Lumatay ti asawam. Jak lamaw no mapakawan ka. Mari anak, nalabas, tiki naman nangimun mo nga men. Agar aramid ka iti sana may parbang.
Kapoy ti imon mo. Binarsak mo ti anak ka kat napuntaan ti. Ay na, impagarap mo nga may na babae na tinagbakasyon na kasinsin na manipon iji abroad. Diyak ngamin amo kasinsin ni Jello ti kinasarsarita na. Ti amo kat babae na. Ti panagin na per, kan panagin ni Sumda. Kasla da relasyon da. Ngam pagbabawyak tinaramid ko tatang. Ikarik ngagbalbaliw akon. Nakariingad. Nakaputan. Jello, ang mulagat ka kumamot to na. Kanagsaw ka. Pagkawanan na kitinaramid ko lagay. Ikarik ngagbalbaliw akon. Basta saan ka matmatay. Agpaiso, agbalbaliw ka na mare. Agyaman nagtanagsahukan. Agyaman nagtanakapuot kan lagay. Uwan, agbalbaliw akon. Kat pagkawanan na kuma. Pagkawanan na kuma lagay. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan arapauluan. Imon, tampok iti drama tayo. Anaraar tinamnama. Insurat ni Wilson Reyes Marcos para iti Jor Drama Tips TV YouTube channel.